Ćao draga, kako si? Nadam se da si super. Evo mene opet u novom videu. Sad, današnji video će imati malo duži uvod nego inače i napisat ću ti ispod minut i sekundu od koje treba da počneš ako želiš da pređeš odmah na temu. Ako želiš da budeš tu i u ovom uvodu, ok, welcome them. Šta je prva stvar koju želim da kažem? Prva stvar je tehničke prirode, a to je da ukoliko znaš ti ili poznaješ nekoga ko bi znao da nađe rješenje za ovaj moj izazov, bila bih ti veoma zahvalna. Koji je izazov? Izazov je taj da, evo kao što vidiš, snimam vertikalni video, ovaj portrait mode, i zbog Reelsa, da bih mogla to sve da iskombinujem u Reels, jer inače ako je horizontalni onda to nije ok, mutno je i ne izgleda dobro, ali ako snimaš vertikalni video, onda na YouTube-u ne može da se prikaže taj video preko rezolucije 480, što je mnogo loša rezolucija, znači ne mogu da ga uploadujem onda u HD rezoluciju, u toj high definition rezoluciji. Eto, tako da ne znam kako to da riješim, nisam nešto previše stručna s tehnologijom, ali ako ti znaš, postoji neki easy way da se to sredi, eto javi mi. Ok, to je bilo to, tehnička stvar. Druga stvar je, rade nešto ispred moje zgrade i buka je, a i neka djeca se igraju napolju, tako da nadam se da nećeš biti previše ometana zbog tih zvukova. I to je to, što se tiče tih tehničkih stvari. Sada pređemo na jednu stvar koja se odnosi na ovaj video. Sad, nisam ti još rekla koja je tema ovog videa, ali vidjet ćeš u naslovu, i tema je kako donijeti pravu odluku. Ovaj video je trebalo da bude snimljen još prošle nedelje i ja sam pokušala da ga snimim više puta. Počnem da pričam nešto i onda, ma ne, nije to dobro, krenem opet. Onda opet nešto, počnem da pričam, ode mi misao, onda stanem, šta sad? Onda kreni opet i tako sam ja 4-5 puta počinjala da snimam ovaj video kako donijeti pravu odluku, ali on očigledno nije želio da se snimi prošle nedelje i zato evo ga sada. A to mi se inače nikad ne dešava, jer obično sjedem, snimim video, šta kažem, što ne kažem, nema veze, reći ću neki drugi put i to je to. Ali prošli put ne znam šta se desilo, ja sam nije moglo to nekako lijepo da istekne iz mene. I onda sam se ja malo zapitala, ok, Dagi, o čemu se ovdje radi? Ti radiš ova videa zato što to je tvoja strast, zato što ti uživaš u tome, uživaš da dijeliš svoju poruku, svoje životno učenje, one stvari koje tebi služe. I zašto sad baguješ o čemu se radi? Mislim, it's not a big deal. I onda sam shvatila da se to dešava zato što sam počela da shvatam sve previše ozbiljno. Shvatila sam da to što ja radim nosi neku odgovornost sa sobom. Zato što zamisli sad ovo gleda neka cura od 20 godina i ona će sve da uzme ovo što ja pričam kao vječnu istinu, kao nešto zapisano u kamenu i primjeni, a za njen život, na primjer, to neće služiti. Ili za njene životne okolnosti. I zbog toga onda sam ja nekako, baš zbog toga sam imala poteškoću da snimim taj video iz jednog puta, nego sam ga stalno prekidala i mi uvijek dođe misao, čekaj, da li sam ja to rekla na pravi način, da li je to baš ono što želim da kažem, da li je to baš pravi uvid i tako dalje. Eto, to je sve zbog tog nekog osjećaja odgovornosti i zbog toga ja tebi sada želim da kažem da sve što ja dijelim ovdje, sve što ja govorim, sva znanja i učenja koja ja, kako da kažem, prenosim, su proizvod godina edukacije, prikupljanja znanja, informacija, završavanja raznih treninga, radionica, prisustvovanja na raznim seminarima i tako dalje, sve na području ličnog rasta, duhovnog razvoja, motivacije, rada na sebi i tako dalje. Ok, ali, kao i naravno proizvod knjiga koje sam čitala, videa koje sam slušala, autora koje sam pratila i tako dalje, predavača. I naravno, najveći dio
je proizvod mog ličnog životnog iskustva iz koga sam ja izvukla neke lekcije i neke pouke, neke od njih i iz onih lijepih iskustava, ali i većinu njih iz onih malo manje lijepih iskustava. I to je sve neki paket koji sam ja upakovala od svih tih znanja, učenja i iskustava koji ja prenosim na neki svoj način. Taj moj način tebi uopšte ne mora da prije, uopšte ja ne moram da ti se sviđam, uopšte ne moraš da me slušaš i ne moraš da gubiš vrijeme na mene. Ali zato će nekome možda nešto da klikne kad čuje neku moju rečenicu, nekome ko će da rezonira sa mnom, sa mojom energijom. Zbog toga želim ovom prilikom da ti kažem da moje učenje meni služi. To je moja životna istina. Ja po njoj živim, kao što sama vidiš. Ali to nikako ne znači da moja životna istina treba da bude i tvoja životna istina. Ti možeš da posmatraš sve ovo što ja govorim kao neki švedski sto, jel tako? I onda ćeš da uzmeš sa tog stola samo one stvari koje se tebi sviđaju i samo one stvari, one lekcije, one poruke koje ti zaista možeš da primjeniš na svoj život, u svom životu i na svoje životne okolnosti. Ok, ili možda nećeš uzeti ništa, ali ćeš me slušati zato što, eto, pružam ti neki drugačiji pogled i perspektivu na život nego što si navikla od drugih ljudi da čuješ. Ok, eto, to je jako bitno da kažem, da sve što ja dijelim je moja životna istina, moja uvjerenja, moja učenja meni služe. Nikako ne znači da će služiti svima drugima na ovom svijetu i ne treba da služi svima drugima na ovom svijetu jer onda bi nam svijet bio jako dosadan. Onda bismo svi pratili ista učenja, svi bismo koristili iste metode, iste tehnike, iste načine, imali bismo iste načine razmišljanja, živjeli bismo život isto i to bi bilo jako monotono i dosadno. Eto, toliko o tom uvodu. Znači sve uzmi, sve što ti ja kažem, ne samo ja, nego bilo ko drugi u tvom životu, nebitno i da je to roditelj, profesor u školi ili neka osoba koja za tebe predstavlja autoritet, kojem mnogo vjeruješ i čije mišljenje ti služi, ipak uzmi to mišljenje uvijek sa rezervom. I zato sve što ja govorim ovdje, ja govorim da te možda nečim od toga zagolicam, nekako da te, kako se kaže, da te stavim na razmišljanje, da kreneš da razmišljaš, ok, čekaj, ovo je neki skroz drugi pogled nego što je ono na što sam navikla. A šta ako možda ima nešto u tome? Eto, čisto malo da ti ubacim neki crvić, da kreneš da razmišljaš o tome i da vidiš kako postoje različiti ljudi koji žive različite živote i ti šta treba da uradiš jeste da uzmeš najbolje iz svakog tog života, od svake te lekcije, svake te poruke koju ti neko šalje, prenosi, govori i tako dalje i uzmeš ono što će tebi da služi i prija. Ja sam tu ne da ti kažem da slušaš mene, to nikako i nipošto, zato što ako slušaš mene i pratiš mene, ti ćeš postati ja. Ja ne želim da ti postaneš ja. Ja želim da ti postaneš ti. Ali kakva ti? Želim da ti postaneš ona prava, autentična verzija tebe. Jedinstvena i da živiš svoju svrhu koju si došla ovdje da živiš. Ok, i zbog toga ovo što ja govorim, ok, uzmi po nešto, služit će ti. Služit će ti i možda te dovede do toga da možeš jasnije da čuješ sebe. Da imaš tu jasnoću, da znaš tačno ko si, da znaš kuda želiš da ideš, da znaš s kim želiš da živiš, na koji način, koliko želiš da radiš, gdje želiš da radiš i tako dalje. Ok, ja ću znati da je moj rad imao efekta i pozitivnog rezultata kada ti prestaneš da me slušaš. Jer ću znati, ok, prestala si da slušaš moje vođstvo, što znači da si doprla do svog unutrašnjeg vođstva, jer svi mi imamo to unutrašnje vođstvo. Samo je stvar u tome što smo pretrpani sa svim drugim stvarima iz okruženja i iz zajednice u kojoj živimo i iz nekih trendova i društvenih normi, standarda i tako dalje. I mnogo je tih nekih slojeva natrpano i nalijepljeno na nas još od malih nogu. Jako je teško doći i doprijeti do tog našeg unutrašnjeg glasa i do te jasnoće u kojoj tačno znamo, ok, to sam ja,
tako želim da živim, to je moja misija, to je moja svrha, to želim da radim, tako želim da se oblačim, sa tom osobom želim da se družim i tako dalje. To je super kad znaš, ali ako trenutno ne znaš, u redu, nije ništa strašno i ja sam se dosta godina gubila, da tako kažem, u svom životu. U stvari, sad da kažem gubila, ali iz ove perspektive vidim da to nije bilo gubljenje, zato što svi ti različiti poslovi koje sam ja radila, različita mjesta u kojima sam živjela, različiti načini razmišljanja, različiti ljudi, sve me je to dovelo do toga da danas imam jasnoću i znam tačno ko sam i šta želim, zato što taj svoj put i inače naš životni put mi možemo da opišemo kao neku cik-cak liniju, ja bih je tako pisala, jer nije to sve ravna linija, nego ti ideš malo sa strane, pa ideš ovako, kružiš, pa vidiš, a ne, to neću, to mi se ne sviđa, pa se vratiš, pa onda ideš ovdje, a ne, tu hranu ne volim, bolje mi je ova i tako dalje. I tako ti sužavaš te svoje izbore i polako dolaziš do te svoje jasnoće i onda krećeš mnogo brže ka tome da ispuniš svoju životnu svrhu i da živiš svoj pun potencijal. Zašto mnogo brže? Zato što si prije sve nekako ovako skretala sa strane, a sada samo ideš pravo jer imaš jasnoću, ok, to je tačno put, idem tamo, mnogo si brža, mnogo si ispunjenja, imaš mnogo više energije zato što te ta životna energija stalno napaja, jer tačno ne trošiš i ne curi ti na stvari, na ljude sa kojima ne želiš da budeš i sa kojima ne želiš da provodiš vrijeme i na stvari koje ne želiš da radiš, nego ideš pravo i puna si te energije. Eto, uglavnom, to je moja misija ovdje. Moja misija je da tebe dovedem do toga da možeš jasno da čuješ svoju misiju, da možeš jasno da čuješ svoje unutrašnje biće, svoje unutrašnje vođstvo, onda ti ni moje, ni ničije drugo vođstvo od spolja neće biti potrebno, jer ćeš ti jasno da čuješ sebe, ok, idem tamo, radim to, učim to, čitam to, bavim se time i tako dalje. Ok, sad, dok ne dođemo do toga, naravno, ukoliko ti služi, da možeš da čuješ sebe jasno, ako ti služim, to je moje ogromno zadovoljstvo i zbog toga sam tu. Ok, dijelom i zato što je to moja svrha, misija i nešto što mene ispunjava i nešto u čemu ja želim da se igram. I wanna have a good time. Da, želim da se zabavljam time što radim, jer je to moja strast. Naravno da jeste odgovornost, ali život inače ne treba shvatati previše ozbiljno, jer čim ti počneš da shvataš život previše ozbiljno, vidiš što se desi, kao što se meni desilo prošle nedelje, kad sam ja dobila razne misli koje su mi se vrsmale po glavi, ok, da li to treba da kažem, šta ću reći, ja sam rekla na ispravan način, kako će to ta cura da doživi i tako dalje. Ok, i čim ti kreneš da shvataš sve to previše ozbiljno, vidiš, blokirate, odmah ti se javljaju neki strahovi, neke blokade koje nemaju nikakvog smisla, zato ti želim da shvatiš ovaj život kao igru. Inače, sve što radiš, vjeruj mi, bit će mnogo zabavnije. Eto, a tako isto, to isto želim i sebi i zato sam sada rekla, ok, snimam video jednom i to je to. Neka mi se izgubi misao, neka kažem nešto pogrešno, ništa nije pogrešno, jel tako? Ali eto, ja želim svojim primjerom da ti pokažem da u redu, radi to, zabavljaj se, igraj se, nije strašno ako pogriješiš. Život je igra, zbog toga si tu. Ok, previše mi sve ovo shvatamo ozbiljno, previše se nerviramo oko svega. A svi ti neki naši izazovi su samo lekcije iz kojih, kao što samo znaš, iz kojih nešto izvučeš, jer ja danas ne bih imala o čemu tebi da pričam da nisam prolazila kroz neke razne životne lekcije i razne izazove koji su me doveli do toga, koji su me naveli na to da ja tražim rješenja za te svoje izazove i onda su ta rješenja koja sam našla, nekad tražeći mjesecima ili godinama, ta rješenja su danas lekcije i ta rješenja su danas poruka i dio poruke koju ja dijelim. A da nije bilo svega toga, ja danas ne bih imala o čemu tebi da pričam, da mi je sve bilo u životu bajno i sjajno, ja ništa naučila ne bih. I tako i ti gledaj malo na svoje životne izazove, nađi značenje u njima, zato što čim im nađeš značenje, oni imaju svoju svrhu.
zašto su tu. Ok, sjećam se, jednom mi je rekla jedna drugarica, ajde Dagi, ti moraš da nađeš razlog u svemu, tebi sve ima neki smisao, sve ti ima neki razlog, a šta ako je taj tvoj razlog kao totalno nema veze sa onim što je svemir, Bog, kako god planirao za tebe, šta ako je to tvoje tumačenje totalno pogrešno? Ja sam rekla, ok, možda jeste, možda moj razlog sad i moje opravdavanje toga što mi se desilo nešto loše, neki izazov u životu, možda to nema veze sa onom univerzalnom širom slikom koju svemir planira za mene i zašto mi je poslao tu životnu situaciju, taj životni izazov, ali je meni super, meni je banja, ja sam našla taj razlog i tu lekciju i tu poruku izvukla iz tog izazova i meni taj izazov ima skroz smisao, ima svoju svrhu. I eto, i boli mene ovo, da li je to u skladu sa tom univerzalnom inteligencijom i sa tom slikom koju svemir, Bog, energija ima za mene. Eto, meni je top u životu, a želim da i tebi bude top. Ok, evo, to je bio dugi uvod ovog videa. Ok, a sada pređemo na glavnu temu. Mada nije ovo bio uvod. Bilo je ovdje dosta korisnih stvari koje se nadam da će služiti. Ok, ali evo da možda ja nazovem ovaj video o svemu i svačemu, a ne baš kako donijeti pravu odluku. Vidit ćeš na kraju u naslovu. Ok, sad da se vratimo na glavnu temu koja me je pokrenula da snimim ovaj video, a to jeste kako donijeti pravu odluku. Sad, kada govorimo o odlukama, svi ti kažu nemoj nikog da slušaš, znaš ti najbolje, slušaj samo sebe, prati sebe i to je to. I to je super lako. Zato što kada imaš jasnoću, onu jasnoću koju smo govorili ranije. Kada ti imaš jasnoću, kada ti tačno znaš ko si ti, šta želiš da radiš u životu, ma tebe onda ne zanima šta će ti ko reći, pa može taj da ti bude i roditelj i najbolji prijatelj, prijateljica i tako dalje. Totalno te ne zanima i ti samo pratiš sebe. I to nije nikakav izazov, baš nije. I svi ti govore, ma slušaj sebe, nemoj druge, ok, super, hvala, baš ste mi pomogli, nisam znala. Sad, gdje se javlja izazov? Izazov se javlja kada ti u svojoj glavi, ne okolo glave, već unutra, imaš milion tvojih glasova. Ti imaš milion glasova i svaki od tih glasova ti govori drugu stvar. Jedan te vuče na ovu stranu, drugi na ovu, treći na ovu i oni te tako razvlače na sve strane. I ako se ti nalaziš na nekoj životnoj raskrsnici, ako treba da doneseš neku važnu životnu odluku, sad sam zastala zato što važnu životnu odluku. A šta je to važno? Rekli smo prije da je život igra i mnogo će ti biti lakše da donosiš svoje važne životne odluke ukoliko ga shvatiš na taj način. Igraj se, odluči, kreni za tom odlukom i tako dalje. Ali ajde da se vratimo sad na ovu raskrsnicu i kažemo tim jezikom da treba da doneseš važnu životnu odluku. Ali ti ne znaš koji glas da slušaš, ok, i sve, da najdeš na podršku okruženja. I to je sve ok. Oni ti kažu, u redu je, ti odluči onako kako ti želiš. Evo daću ti moj primjer. Prošle godine kada sam ja razmišljala da li da zatvorim svoju firmu u Sloveniji, da li da je ugasim ili ne, nakon godina poslovanja, i bilo je to dosta uspješno poslovanje, pratila sam neki napredak i progres svake godine i sad ja jedan dan kažem svojoj majci, ja ću to da zatvorim, ne mogu više, ne znam, neki razni razlozi su tu bili u opticaju i u igri i ona kaže, pa dobro, sine, i jedna drugarica mi je poslala sliku kao na Balkanu, daughter, prevod je sine. Ok, Dragana, vrati se. Ne idi daleko od teme. I ona kaže, pa dobro, sine, ti odluči, a ako si ti tako odlučila, ja tebe podržavam. Ok, dobro. A ja u glavi odlučila, ne znam da li sam odlučila. Sutri dan ja kao, ne, neću da gasim štete, toliko sam uložila u to, tolike godine rada, neću ja to da gasim, I ona kaže, opet,
pa dobro si ne važi, ti najbolje znaš to tvoj život i tako dalje. Ona je meni pružila podršku i naravno treba biti zahvalan svojim roditeljima kada oni posmatraju nas kao odrasle osobe, što jesmo, i kada nam daju tu, to jest ne daju, nego kada nam ne uzimaju tu slobodu donošenja odluka za sebe, jel tako? Jer mi smo ti koji smo odrasli, koji treba da preuzmemo odgovornost za svoj život i za svoje odluke, a preuzimanje odgovornosti za svoje odluke i generalno za svoj život znači i preuzimanje odgovornosti za posljedice koje će se desiti zbog tih odluka koje smo mi donijeli. E sad, te posljedice mogu da budu svakakve i mi možemo da rezoniramo s njima, možemo nešto da izvučemo iz toga ako je to nešto što nam se ne sviđa, ili mogu da budu baš top neki rezultati, neke pozitivne posljedice. Ok, dobro. E sad, odlično je to kad tebe svi podržavaju, to je super, ali to ti je u jednu ruku i, kako da kažem, otežavajuća okolnost. Zašto? Zato što nemaš više pravo da prebaciš ovu odgovornost o kojoj smo pričali na svoju mamu, na svog tatu, na svoje okruženje i kao, ne, ajde ti mi reci, ti znaš bolje, znaš. I onda prebaciš odgovornost njima za donošenje te odluke i ako se nešto ne ispadne po tome kako si ti željela, planirala i tako dalje, onda ti je lako da prebaciš tu krivicu na njih, zato što su oni bili ti koji su donijeli tu odluku. Pričat ćemo u jednom videu i o odgovornosti, krivici i tako dalje, ali evo da se sad vratimo na ove odluke. U ovom slučaju, ako si ti tu da sama doneseš odluku za to što treba da uradiš, za taj put kojim treba da kreneš u svom životu, tad je malo teže, tad je malo izazovnije, jer ti skroz u potpunosti preuzimaš tu odgovornost za sve što će se desiti nakon što doneseš tu odluku i za sve što ta odluka sa sobom nosi, bilo ono dobro, loše i tako dalje. Pričali smo u prošlom videu da nema to dobro, loše, pozitivno, negativno, to su neke etikete koje mi lijepimo, ali evo, uvijek koristim taj jezik da bi nam bilo lakše da razumijemo neke koncepte i pojmove. Ok, dobro. E sad, to je sad jedna verzija da te drugi podržavaju, ali to jest prvo smo rekli, prva verzija je da ti imaš jasnoću, drugi glasovi sa strane te napadaju, tebi nije bitno, slušaš sebe, pratiš sebe jer se jasno čuješ. To je super, ako si to postigla, svaka ti čast, znači da imaš jasnoću, znaš što želiš, bravo. Ali ako si u ovoj drugoj kategoriji, a to je da ti imaš podršku okruženja, ali zato milion glasova unutra. E sad, drugi koji je malo gori scenarij od toga da nemaš podršku okruženja i sad ne samo da tebe ovih tvojih milion glasova vuče na sve strane, nego ti okruženje vuče na sve strane. Roditelji ti kažu jedno, prijatelji drugo, neke osobe koji su ti autoriteti treće i tako dalje. Pričat ćemo o autoritetima, ne treba da imaš autoriteta u životu, ali ajde, to je za neki drugi video. Uglavnom, svi to oni vuku na sve strane i plus tvoji glasovi, to je onda haos, onda stvarno treba doći do tog jednog pravog glasa. A koji je pravi glas i kako da dođeš do njega? To nije onaj glas koji će ti reći, evo, na primjer, ti želiš da se preseliš u drugi grad, jedan glas ti govori uradi to, super, novo okruženje, nove situacije, novi ljudi, nova poznanstva, novi izazovi, bit će super, zanimljivo. Jedan glas ti govori to, a drugi glas ti govori ne, bolje ti ostani tu ti je sve poznato, tu imaš svoje prijatelje, tu si svoj na svome, tu ti je sve nekako ušuškano, ostani ti tu. E pa taj pravi glas nije taj koji ti kaže tu ti je sve ušuškano i nije taj koji te vodi nekom logikom i razumom i koji ti u umu jednostavno kalkuliše i nalazi sve podatke i informacije zašto ti treba da ostaneš. To nije pravi glas, bježi od njega. To je glas koji dolazi iz straha od nepoznatog. I taj glas, on kao želi tebe da spriječi i da te sačuva, da ne upadneš u neku neželjenu situaciju, ali on ne zna da li će ove nove situacije biti za tebe neželjene. On samo zna da su te situacije nepoznate i zbog toga želi da te sačuva. I to je jednostavno tako funkcioniše naš um.
I tako funkcioniše taj glas koji dolazi iz straha. I zato taj glas koji dolazi iz straha, koji te vodi time, ostani tu gdje ti je poznato, gdje sve znaš, gdje imaš neku svoju rutinu, nemoj njega da slušaš. To nije tvoje pravo biće. Zašto? Jer ako ti ostaneš u tom gradu, a ne želiš, osjećaš da si prerasla to okruženje, da želiš da rasteš, ti ako ostaneš tu, to će da bude silent suffering, tako ga ja zovem. Jednostavno ćeš da se mučiš, nećeš imati ti tu neke, kako da kažem, intenzivne izazove koji će da te se sjeku i nešto strašno da ti se desi. Ne, ali ćeš ti tu da ostaneš godinama i polako ćeš da veneš, da patiš, jer nisi slušala onaj pravi glas u tebi. Onaj pravi glas koji treba da slušaš, koji treba zaista da čuješ. Između svih ovih ostalih drugih glasova, jedan od njih je ovaj koji dolazi iz straha. Ovaj pravi glas koji treba da čuješ jeste glas koji te vodi ka tvom rastu. Glas koji te vodi ka tvojoj ekspanziji, ka tvom razvoju. A taj glas će uvijek da te zove i da te vuče da ideš negdje u nepoznato, da radiš nešto drugačije, da upoznaš neke ljude koji imaju skroz drugačiju kulturu, skroz drugačiji način ponašanja, jedu skroz drugačiju hranu od tebe. Taj glas treba da pratiš. To je onaj glas koji ti govori ajde idi tamo, nemoj više šta ovdje, ćeš samo da stagniraš, sve ti je poznato, nemaš ništa novo da naučiš, nikakvu životnu lekciju, ništa, jednostavno, i zato što u životu ti ako ostaneš na istom, ti ćeš da nazaduješ. U životu nema stagnacije, zašto? Mi tu zovemo stagnacija, u stvari je to nazadovanje, jer u životu sve se kreće, sve ide naprijed, sve se razvija, a ako ti stagniraš, a ovo se razvija, to znači da ovo ode i odaljava se od tebe, a ti nazaduješ. Ne stojiš ti tu, nego ti ideš unazad zato što se ovo kreće naprijed. I zbog toga ako ti ostaneš u tom gradu u kom ne želiš da ostaneš, to će biti stagnacija i tiha patnja za tebe. A tu odluku ćeš da doneseš ukoliko poslušaš glas koji dolazi iz straha. Rekli smo kako naš strah funkcioniše, pričat ćemo detaljnije i o strahovima u nekom od videa, a za sada imaš i video Are you afraid of your fears na engleskom jeziku koji sam snimila prošle godine, možeš to da pogledaš koliko govoriš engleski, koliko te zanima. Sad, dobro, znači da se vratimo na ovaj pravi glas i kako da znaš da je to taj pravi glas koji treba da slušaš i koji te vodi ka onoj pravoj odluci za tebe. Taj glas je ono kad ti pričaš o tome ka čemu te taj glas vodi. Naprimjer, drugarici, tebi oči zasijaju, ti se ispuniš nekom super energijom, jednostavno zavibriraš životom, što bih ja rekla, i odjednom kao da je to druga osoba, živneš nekako, kao da nisi više ona stara, uvela ti, koja se samo žali, kuka i negoduje zbog tog okruženja u kome sve nervira i zbog tih ljudi, kao da se odjednom transformišeš i postaneš skroz neka druga osoba. Pa, to znači da je tu tvoja ekspanzija. To znači da tuda treba ti da ideš. Ako ne želiš da podijeliš možda tu odluku još uvijek sa nekom drugaricom, da bi ti ona rekla, da bi ti ona posmatrala i rekla ti kakvu reakciju imaš ti dok pričaš o tome, u redu je, možeš da se snimiš i onda možda da nabrojiš i izlistaš sve svoje odluke, ti si sad na ovoj raskrsnici i treba da doneseš i biraš da li da doneseš jednu odluku, drugu, treću, četvrtu, petu i tako dalje. I ti se snimi i napravi 5 videa, na primjer, ako imaš 5 različitih odluka koje su vezane za jednu stvar, a to je kuda želiš da ideš. I onda se snimi svaku odluku snimi posebno i pogledaj kasnije sebe, pogledaj kakva je reakcija bila tvog
lica, kakva ti je bila facijalna ekspresija, kakav ti je bio govor tijela, kako si se ti ponašala, kako si se osjećala, to možeš isto i da vidiš naravno na tom videu, ali prati sebe dok pričaš o tome, o toj odluci, kako se osjećaš. Evo, na primjer, imamo 3 odluke, ajde da kažemo da nije baš 5, evo. Da se preselim u drugi grad, da radim to, da upišem tamo neke nove studije. Pričaj o tome kakvu emociju ti izaziva ta odluka. Okay. Onda druga odluka, da ostanem ovdje, tu sam dobila neku bolju radnu poziciju, tu mi je sve poznato, tu su mi roditelji, tu mi je većina prijatelja i tako dalje. Pričaj o tome i onda pogledaj kakvu emociju ti izaziva ta odluka, da kreneš tim putem, kako ćeš se osjećati. Ti ćeš onda u instant trenutku odmah vidjeti to. Ne moraš ti sad da odlučiš, preseliš se u taj grad, počneš studij i tek onda shvatiš kako ćeš se osjećati. Ili ostaneš ovdje i propustiš sve te neke prilike koje si dobila i onda tek vidiš kako ćeš se osjetiti. Ne, to možeš da vidiš sada. I kada to vidiš sada, kada vidiš taj outcome, kada vidiš kako ćeš ti biti, kada doneseš neku od tih odluka, onda ti je mnogo lakše da presječeš. Ok, to je bila druga odluka. Naprimjer, da ostaneš u tom okruženju. Posmatraj sebe, pogledaj da li je to ono što zaista ti želiš ili je to ono što želi taj glas koji dolazi iz tvog straha i koji želi da te zaštiti. On ima dobru namjeru, on želi da te zaštiti od nepoznatog, ali ta namjera nije primjenjiva u ovoj tvojoj situaciji. Ok, i nema neku svrhu. Treća odluka je, na primjer, da se preseliš u neki treći grad, da tamo započneš neki posao, ne studije, ili, na primjer, da je tamo neka osoba koju ti voliš, što god, odeš kod nje. I onda posmatraj kako ćeš se osjećati kod te treće odluke. Ok, i onda slušaj sebe. Tad će ti biti mnogo lakše da odlučiš. Slušaj sebe i pogledaj kako se osjećaš i isto ovako, svaki put kada ti dođe taj neki glas, zapitaj se, čekaj, da li taj glas zaista jeste ono što želim ja i ono što želi moje unutrašnje biće, a tvoje unutrašnje biće će uvijek da te vodi kroz šume i gore, kroz trnje i tunele i poplave i ne znam šta da bi rasla. Jer ako ti osjećaš neki, kako da kažem, osjećaš nešto super, neku super emociju i želiš da se preseliš negdje, nešto te tamo vuče. Ne znači to da kad ti odeš tamo sve će ti biti super. Baš naprotiv. Imat ćeš ti mnoge izazove tamo, ali baš ti izazovi će da te dovedu do onoga što ti zaista jesi. Baš ti izazovi će da te dovedu do svih tih uvida, zaključaka i spoznaja koje treba da spoznaš, do svih tih rješenja koja treba da nađeš, do svih tih ideja koje treba da dobiješ dok si tražila rješenje za sve te izazove. Baš tamo će da te povede tvoje unutrašnje biće, baš u te izazove. Ali budi hrabra, zato što bolje da ti se desi taj izazov, odlučiš, ok, idem tamo, pratim sebe, odem u novu situaciju, moram da se snalazim, sada moram da postanem neka nova verzija sebe za tu novu situaciju. Jer ako ja ostanem u ovom starom okruženju, bit ću stara ja, bit ću nezadovoljna sobom i živit ću sa svim onim istim starim uvjerenjima i mislima koje me ne služe. Ali ako ja se preselim u ovaj drugi grad, odem u drugo, novo okruženje koje zahtijeva od mene, htjela ja to ili ne htjela, to novo okruženje zahtijeva od mene da se ja promijenim, da se ja poboljšam, da ja postanem sposobnija, snalažljivija, odvažnija verzija sebe. Sad mi je otišla misao, šta sam htjela da kažem? Da, kada odeš ovamo, postaćeš bolja verzija sebe. Zar nije to dovoljno razlog da odeš? I htjela sam da kažem da će tvoje unutrašnje biće uvijek da te vodi ka tome. Možda u tom trenutku, možda u tom izazovu ti nećeš biti srećna, neće ti se to sviđati jer će to biti neka situacija koja će biti
teška i mučna za tebe i onda ćeš reći ja zašto donesoh ovu odluku, zašto ja ne ostah u svom gradu, ne bih se sad cimala i mučila oko ovog, poznavala bih neko bi mogao da mi pomogne, ne bih morala sve da radim sama i tako dalje. Pitat ćeš se ti tad u svim tim izazovima i situacijama što mi je ovo trebalo, jel da? To si se pitala sigurno 1000 puta u životu i svi smo se to pitali, ali kada izađeš iz te situacije, kada je prevaziđeš, što sigurno hoćeš, zato što te svemir nikada ne stavlja u neku situaciju koju nisi sposobna i za koju nemaš sposobnosti da je prevaziđeš. Kada izađeš iz te situacije, bit ćeš zahvalna prije svega sebi i bit ćeš ponosna na sebe, zato što si sada nova verzija tebe, koja si u stvari trebala da postaneš. Ok, tako da sigurno ćeš imati ti svakakvih izazova i situacija i kada doneseš pravu odluku za tebe, onu odluku do koje te vodio taj tvoj pravi unutrašnji glas, ali budi spremna na te situacije i znaj da su one tu s razlogom. Ako u tom trenutku ne možeš da nađeš razlog, ako ne možeš kao Dagi, i tad kad ti se desi nešto loše, nešto neželjeno, traži, jer meni je tako lakše, ja tako lakše izlazim na kraj sa svojim neželjenim situacijama. Ne mora da znači da ćeš i ti, ali ukoliko u toj situaciji ne možeš da nađeš neki razlog zašto je ona dobra, zašto ima svoju svrhu, ti ćeš sigurno naći taj razlog malo kasnije kada se okreneš iza sebe i pogledaš do čega te je ta situacija dovela i kakav rast je ona zahtijevala od tebe. I zahvaljujući takvoj situaciji si ti sada jača, spremnija, bolja verzija sebe i sada možeš da se nosiš sa svim onim što ti želiš za sebe u životu, jer svi imamo neke želje, neke snove, neke ciljeve, ali da li se zapitamo, ok, da li ona verzija mene, koja sam ja trenutno, može da se nosi sa svim tim? Evo, na primjer, želiš da budeš uspješna, želiš da budeš uspješna glumica, da navedemo primjer, ali da li si ti spremna na sve to? Da li si spremna na taj svijet, na tu dramu u koju ćeš da upadneš kada postaneš jako poznata, kada svi žele nešto od tebe, svi žele dijelić tebe? Da li je tvoja krhka, slabašna verzija tebe, koja je bila cijeli život ušuškana u toj nekoj komfortnoj zoni, koja nije željela previše da izlazi u nepoznato, nije se suočavala sa nekim izazovima, sve je teklo tako, da kažemo, glatko, pa čak i neki mali životni problemčići, ona previše dramatizuje oko njih i shvata ih, it's a big deal, kao nešto strašno. Ok, to je ta neka verzija tebe koja je ušuškana u komfortnoj zoni. A da li je ta verzija tebe spremna za tvoje želje i snove i ciljeve? Nije. A da bi je spremila, da bi se ona transformisala u neku bolju, kao što smo rekli prije, spremniju, sposobniju, odvažniju tebe, koja će moći da se nosi sa svime onim što tvoji snovi, tvoji veliki snovi i tvoje velike želje zahtijevaju, ti moraš da prerasteš staru verziju sebe i da dođeš na taj nivo koji je jednak tvojim snovima i željama. I onda ste vi meč i onda ćeš ti da iskoristiš tu priliku. Zato što u ovoj verziji sebe, staroj, sve da ti se desi neka prilika koja možda znači za tebe ostvarenje tvog sna, tvoje velike želje, ali ako ti nisi spremna za tu priliku, jednostavno ti je nećeš vidjeti jer ti si ovdje, a prilika je gore. Ok, ali ako ti upadaš stalno u neke izazove, pratiš sebe, pratiš taj glas, nebitno kuda god te vodi jer znaš da je on onaj pravi, zato što i neka se namučiš i neka ti je teško, ali znaš, ok, ja sam to odlučila zato što osjećam da tako treba. Nije mi taj glas došao iz straha, nego znam da treba da idem tamo. Ok, tuda ćeš ti onda, na taj način ćeš da rasteš, da postaješ sve jača verzija sebe. I sve ono što smo ranije navodili i onda, evo, tu su snovi, tu si ti. I onda ćeš da vidiš te snove i da kažeš, wow, tu su, idemo, prilika, ok. A kada si ovdje, ne vidiš, oni su još uvijek tu.
tu su oni i dalje, ali ti ih ne vidiš, znači da nije do tvojih snova, nego do tebe. A tvoji snovi su tu s razlogom jer da ti nisi sposobna da postaneš ova bolja verzija sebe, tvoji snovi ne bi bili tu, možda bi bili ovdje. I onda bi bilo kao, ok, malo bolje, ali ne sad nešto previše u visini. Ali ako ti imaš ovako visoke snove i velike snove, to znači da si ti spremna da mnogo rasteš. A kako ćeš mnogo da rasteš? Tako što ćeš da upadaš u mnogo izazova, u mnogo situacija za koje ćeš reći što mi je ovo trebalo u životu. Vjeruj mi, trebalo ti je u životu da bi ti život imao smisao, da bi ti život bio vrijedan življenja, da bi ga živjela punim plućima, da bi rekla neka sam, bravo mi ga, svaka mi čast, kroz šta sve sam ja morala da prođem, ali me je sve to dovelo do ispunjenja mojih snova, do toga da danas živim život kakav sam oduvijek željela da živim. To ti želim da sama sebi kažeš, ali da bi to sama sebi rekla jednog dana, da bi došla do tog stanja u kome si ti potpuno zadovoljna i ostvarena žena. Jer evo tada ćeš biti ostvarena žena, ti treba da naučiš da slušaš ovaj unutrašnji glas koji smo ranije pominjali. Kako ćeš da znaš koji je to glas? Rekla sam ti metodu koja može da ti koristi, jednostavno prati sebe i kako se osjećaš da govoriš o tome. Ukoliko još uvijek ne možeš ni to, snimi se i tada ćeš isto da vidiš po svojim reakcijama. I ukoliko osjećaš da si pretrpana sa svim tim glasovima i sa strane i tvojim i tako dalje, meditacija mnogo pomaže u tome jer ti pomaže da dođeš u taj mir, u to stanje bez misli i u tom stanju kada ti očistiš taj svoj um od svih tih misli, tad ti dolaze prave ideje, tad si povezana sa svojom intuicijom, tad možeš mnogo jasnije, mnogo glasnije sebe da čuješ. I zbog toga ja toliko volim da pričam o meditaciji, zbog toga ja obožavam meditaciju, zbog toga ja meditiram svakodnevno. Nekad je to minut, a nekad je to 5 sati. Ali meditacija mene vraća u svoj centar, meditacija me vraća u ono koja zaista jesam. I kada krenem da se gubim malo, kada krenu svi ti glasovi i moji i od drugih da me vuku na sve strane, ja uvijek znam kako da se vratim u svoj centar, posebno ako treba da donesem neku važnu životnu odluku, posebno ako se nalazim na nekoj važnoj životnoj raskrsnici, ja ću uvijek da se vratim u sebe i da vidim, čekaj, koji je to glas koji mi šapuće? Jer taj naš pravi glas obično šapuće, on nije glasan, on je miran, on je tih. Zato što on nema potrebe da se dokazuje. On jednostavno zna svoju istinu i zna ko je, i zato on tebi mirno govori i tiho ti šapuće. A svi ovi drugi glasovi koji su bučni, koji te vuku, pokušavaju da uzmu tvoju pažnju, ništa od njih. Zapamti to dobro. Zapamti da ta jačina se uvijek nalazi, isto to možeš da primjeniš na ljude. Zapamti da svi ljudi koji se nešto, kako bih rekla, busaju, koji su glasni, koji pokušavaju da te ubijede u nešto, da ti dokažu da je njihovo učenje najbolje, njihov život najbolje, njihovo razmišljanje i tako dalje, od njih nema ništa. To je samo jedna velika praznina. Zašto je to praznina? Zato što oni ne vjeruju, oni čak ni sami ne vjeruju to učenje, jer da vjeruju ne bi imali potrebe tebi nešto da dokazuju. A ko zaista ima dubinu i ko zaista vjeruje u učenje i ko zaista živi po svom učenju jeste osoba koja je mirna, koja je staložena, koja nema potrebu tebe da uvjerava ili ubjeđuje ili primorava ili prisiljava da uradiš nešto što ti ne bi željela, ali što bi njoj koristilo. Jednostavno ta osoba nema potrebe da radi to, zato što ona vjeruje potpuno u svoje učenje, živi po tome i zbog toga ona može da bude mirna, zato što je mirno u glavi, mirno je u umu, nije razvučena na sve strane zbog nekih misli, strahova i tako dalje. I zbog svega toga meditacija. Meditiraj da dođeš do sebe.
da dođeš do tog svog centra koji ti pomaže da tačno da možeš da imaš tu jasnoću, da znaš koju odluku da doneseš, kuda treba da ideš, koji glas da slušaš, šta da pratiš. Ok, eto. Nadam se da sam ti služila ovim videom, bilo je tu svega i svačega, ali kao što smo rekli na početku videa, izvuci ono što će ti koristiti i ono što će ti služiti i ono što ti možeš da primjeniš u svom životu. Eto, ljubim te puno, diši i gledamo se u nekom narednom videu. Ćao!